Bakwethu vumani ngilamukele kuhlelo lwethu lwamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule olamukela ngomsa wenkosi umfundisi uEsindlovu ngikhamba labafundisi bamabili umfundisi uCK lo OB Mpofu ngizathi basamukele labo njalo. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyahlangana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli kuphendule okhulumayo umfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo kuleli iviki lapho esikholisa khona ndawonye ukufunda ilizwi likaThixo. Sengathi umoya ngcwele angasikhanyisela asiphe ukuzwisisa lamandla okulalela konke sikufundayo. Umfundisi uOB Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini phinde inombolo zocingo engiziphinda amaviki wonke nxa ufuna ugwalo iGreat Controversy, impikiswano enkulu phakathi kokulunga lokungalungi. Inombolo zocingo 0718444196 0718444196. Vumani singeneke enzikini sikhangela amabandla isikhombisa abafundisi angithi. Lapho sikhala ngaliphi ibandla? Ibandla laseFesu. Ibandla laseFesu. Singathini ngalo mfundisi OB ibandla laseFesu? Siyabonga. So sikhangela kuSambulo 2 ivesi 1 siya ku7. Yiko lapho sigcile khona kuleli iviki. Siyabonga. So ngizafunda lapha ivesi ngelika 1. Ithi yona kungilosi yebandla laseEfesu loba uthi la ngamazwi akhe lo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ehamba phakathi kwezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa. So lapha kukhulunywa ngebandla laseEfesu. Sike sathinta iviki eliphelele ukuthi amagama lawa aveza isimilo sebandla ngaleso sikhathi. So igama lelo lokuthi eEfesu kambe ngabe lisitshoni licho ukuthi into efisekayo. Ngesikhiwa kuthiwa something that is desirable. Into efisekayo. Kungenxa yani ke leli bandla livezwa ngaleli gama elokuthi libandla elifisekayo. Ibandla elihawukelekayo. Ibandla leli yilo ibandla labapostoli ababehambe loJesu. So abapostoli babe saphila ngalesi sikhathi. Yibo ababesathungamela ibandla. Abancela kuye mathupha. Abangazange bazwe ngokuzwa ngendlebe kuphela. Bathe silitshela khona sakubamba ngezandla, sakubona ngamehlo. Sakuzwa ngendlebe. Babemlayela uJesu ekhuluma. Yiwo amadoda ayesathungamela ibandla. So kwawulibandla eliphumelelayo kweza komoya, ibandla elinqobayo, ibandla elalihlambulukile, ibandla elaliqinile kokwakomoya. Yilo ibandla leli yilo ke ibandla olibala ngalo kakhulu kumsebenzi. Sebenzi ngo2, umsebenzi ngo3, umsebenzi ngo5, umsebenzi ngo6, umsebenzi ngo7. Ibandla lamandla likhula ngendlela emangalisayo. Yilo lelo kuthiwa libandla elifisekayo, ibandla laseEfesu. Ungakubala futhi uzathola ukuthi idolobha leli laseEfesu ngokuthengisa kwezamabhizimusi kwawulidolobha elaliphambili kulamanye. Njengoba sike sathinta iviki eliphelele ukuthi amadoda la nxa babejumayela abapostoli babefaka amabandla endaweni ezimqoka. So kwawulidolobha elaliphezulu kwezamabhizimusi. Idolobha lelo kuthiwa lidolobha laseEfesu. Lali lezakhiwo ezinhle ezimangalisayo. Okunye njalo elidume ngakho ukuthi kwakule tempeli elibizwa kuthiwa litempeli likaDiana elikhulu elalikhazimula. Kwawulonkulunkulu lapho kuthiwa nguDiana ababemkhonza ngaleso sikhathi. Abantu ababengakhonza uNkulunkulu osezulwini. Itempeli leli kuthiwa lalingokunye kumbe lingelinye lezinto ezinhle kulazo zonke eziyisikhombisa okuthiwa ngama7 wonders of the world ngaleso sikhathi. So lidolobha laliqhathekile kakhulu elimqoka. Yikho lapho esithola khona kukhulunywa ngebandla laseEfesu, ibandla elifisekayo. Mfundisi, nxa ukhuluma ngebandla elincomekayo lelifisekayo ngifisa ukwalilunga lelo bandla kakhulu. Uthi libandla ongalifisa nxa ulethuba lokuthi khetha ibandla ungaya ebandleni laseEfesu. Ebandleni laseEfesu. Kunjalo si. Kungaba kuyikuthi kulomujobani mfundisi ngakedlula ukuthi ibandla libe lamadoda njalo phela abesifazana abanjalo sithi khona lokho esilitshela khona sakubamba ngezandla sakubona ngawethu amehlo kule ndonsela bani ngitsho kumalungu ebandla kwesinye isikhathi amabandla ngamabandla nje kodwa ukuthola ukuthi
ungani ungena endlini eqandayo nje esidumbu kodwa ke sithini so ukuthi ibandla liphile vele kudinga ukuthi abathungameli babe lenkambo lo Jesu ngoba sike sathinta futhi ivike phele ibandla kaso into esiyiphonga uyivumelana emhlabeni lapha saka siyiqaliseni engani club hayi ibandla ukuthi ibandla liqine kumele linamathele emthonjeni womsunguli walo womnikazi so ukuthi echurch kube labathungameli omama labo baba abanatha emthonjeni abanatha kuye umnikazi kwenza ukuthi ibandla liphile lichise kodwa kungaba labathungameli abangaxhumananga lo mnikazi ibandla liyaqanda kungabi indawo efisekayo ukuba kiyo enxa sizaphenduka mfundisi othi ngeke uCK kunengade mfundisi ngubuze zabuyela kikho kunjani mfundisi CK akusitshele ngenkanyezi ezisikhombisa lezi lezinto zezibane sike sakhuluma ngazo kulelani iviki siyabonga sizafunda njalo isambulo incwadi yesibili ivesi ngelakuqala usambulo ngo2 ivesi ngelika 1 ithona ke kuso isithunywa sebandla elise-Efeso loba uthi nanku akutshoyo lo ophethe inkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ohamba phakathi kwezinti zezibane zegolide eziyisikhombisa so sinanzelela lapha ukuthi sike sakuthinta ukuthi inkanyezi zitsho ubuthungameli labathungameli so nxa kuvezwa kuthiwa uphethe inkanyezi eziyisikhombisa kuthi ukuthi ubuthungameli bonke buse bulawulwa nguye ibandla leli lanxa sesizwile ke kuqaliseni ukuthi kwakulibandla elalincomekayo kangaka umuntu efisa ukuthi angaba phakathi kwalo abathungameli balo babevele belandela okufunwa nguJesu so ayisobandla nxa sikhuluma ngezinkanyezi lezi kubana ke sezandleni zakhe kuthi ukuthi ngezake lintule ngezake lilahleke ngezake liqonda iganga ngoba yena ukhona ukuliqondisa lokulilawula siyabonga mfundi then ke ubusunanzelela ke khona phana ukuthi izibane lezi izinto leziyana sikuthintile futhi ukuthi izinto zimele amabandla ngibona ukufundisa ngeke usiqedele amandla ukuphinda ukuthi kungumfanekiso omuhle ukwazi ukuthi uJesu uyahamba phakathi kwebandla lakhe ngibona lokho kuqhakathekile ukuthi thina esikhuluma labalaleli sikuzwisise ukuthi nxa sisebandleni siziphatha njani kunjalo mfundisi uJesu ukhona bakhona abanye abathi nxa ekhona phana uyabezidlela nje ichewing-gum omunye nje uzibhalela u4 omunye ubhala u6 omunye ubhala u7 angakakwenze phambi kwamakhosi omhlaba kodwa lapha sifunda ukuthi uJesu uyahamba phakathi kwebandla lakhe singakugcizelela njani khonokho lokho sikugcizelela ngalendlela mfundisi ukuthi ubukhona bukaJesu ngasi yabunanzelela vele indlela ebesizaziphatha ngayo sisebandleni la ngendlela ebesiyaphatha ngayo amalunga ebandla ngoba umnikazi yena ekhangelele ukuthi kumele sibaphathe kuhle vele ngakabula into ephambanisekayo njengoba ke sike sathinta lapha ukuthi umnikazi wezifuyo nxa ekhangela izifuyo kumbe sezingena esibayeni uyabe ufuna ukubona ukuthi kazi lamkhaza yini kayikho yini elimeleyo but abafana ngale egangeni bangenza santando kodwa ke bayabekwazi ukuthi nxa sebesiyafika esibayeni umnikazi wezinkomo ufuna ukubona inkomo zakhe zimsulwa ziphelele zingelamkhaza zingelani so ukuba khona ukaJesu kumele kusenze sinanzelele ukuqhakatheka kokuphatha ibandla lokuziphatha nxa sebandleni siyabonga mfundisi khona kuyaphinda ukuthi libandla lakhe ngikhumbula omunye la mfundisi oBhila lapho omunye wathi sezondile wathi sethatha utshani bakhe wayefulele wafaka ithungo wathi sengisifuna utshani bami sengihamba kunjalo mfundisi wami ubona ngazathi umuntu lo yabe ngazwisisi ukuthi ibandla ngelikabani kunjalo khona ukuthi ibandla ngelikabani engxe sizaqhicila kusisiya phambili khonapho ngingafisa futhi ngigcizelele lokho kule nsuku zathola kule abanye abantu abacabanga ukuthi ibandla seliwile abacabanga ukuthi hayi ichurch ayisekho ichurch isiwile kodwa lapha incwadi kaSambulo ithi ichurch ayiwi ayisoziwe usathana ngazahlasele njani ibandla alingeke ungawumuntu hayikhona ibandla likaNkulunkulu liyangena ezweni lesithembiso amen ngoba uJesu nguyumtshayeli wesikephe
isikephe sakhona Yeah. asiyikutshona ngaze kubuya amagaga sanganani lesi isikephe kasitshoni ngoba ubuthungameli busezandleni zikaJesu ngoba uJesu uyahamba phezulu kwebandla. So ngikhuthaza ukuthi singabi semsebenzini wokuchothoza ibandla, singabi semsebenzini wokweyisa ibandla ngoba ukuchothoza ibandla ukuchothoza umnikazi webandla uJesu. Njalo leli bandla singalesabeli ukuthi hayi ngebandla seliwile usufuna ukubamba nje ngomthokotholwane wesivumelwano kunjalo uthi uzakuwa kunjalo uzalimala wena kulimala umuntu uzalimala wena kunjalo akutsho umfundisi uthi sekele singakhuza ububi kunjalo kodwa uthi ukuthi kasazi ukuthi umnikazi walo ngubani ngiyolilawula ngisikhulumela ikakhulu kulabantu abayenza umsebenzi wokuthi bethi ibandla seliwile ibandla kaliwe kungawumuntu kodwa ibandla kaliwe yikho ke uNkulunkulu esibizile ebiza abathungameli abasezandleni zakhe la wakhuluma futhi ukuthi nxa kulobubo obukhona ebandleni bulungiswa njani konke kubhalwe phansi eBhayibhelini kodwa singagcili emcabangweni ukuthi sithi akusela church ibandla seliwile ibandla kaliwe uJesu uyalichayela lize liyefika lapho kumele liye khona. Incwadi kaSamuel ngobona lapha emnandi khona kumele sidluleni lapho. Enqeni kungena khona abafundisi. Abantu umuntu angaphambanisa ebandleni. Njengoba ke sithi umpofu lapha. Abantu basuka bacothoza ibandla. Bekhohle ukuthi umuntu laye uyingxenye yebandla elisesandleni sikhe. Kasilo lakhe. Kayisilo lakhe. Labafundisi sobanikazi. Labafundisi asobanikazi bebandla. Asobanikazi bebandla. Ibandla ngelikaJesu. Mbonani khona kunxa singakubethe isiphiwo sawo singene phansi. Sebenze kahle asidluleni khona lapho bazalwane sikhangele indaba yokuthi kuyini uJesu alincomela khona leli bandla laseEfesu khona alincomela khona belinqonywa ngakho. Siyabonga engcenye ngikhumbula lapho ukuthi engese ngakuphonga ukukhumbuza abalaleli laba abatadichayo ukuthi ungananzela indlela amabandla la isikhombisa abhalelwa ngayo incwadi incwadi yakhona ilezigaba zakhona kuqhathekile ukuthi engese ukuthinte lokho kuqala ngegama lebandla lokuthi igama leli lingabe liqhatheke ngani wakuqala ukuthiwa libizo the name and the significance okwesibili kuyabuye okubizwa kuthiwa yi-commendation okuncomekayo kuleli bandla then bese okusiza okubizwa kuthiwa yi-setting ukuthi vele indawo yakhona yayinjani so uJesu nxa ibhala ubhale sebenzisa khona okwakusenzakala kulelo bandla then bese okusiza ukuthiwa yi-reproof ukukhuzwa uNkulunkulu kuyini ayekusola kuleli bandla then bese okusiza okubizwa kuthiwa yi-counsel njengoba sibandla leselisoliwe uJesu ulicebisana kumele lenzeni then bese okuphetha ngesithembiso ipromise ukuthi uNkulunkulu ibandla lelo lithembisana nxa lingathembeka so nxa uzibhala lezo ncwadi yiyo ipattern yakho kuyalandelana ngaleyo ndlela futhi siyabonga ukuthi uze kuyesobala ake sikhangeleke ukuthi linconywa ngani leli bandla laseEfesu leli. Siyabonga uSambulo ngo2 lapha ivesi ngo2 lo 3 ithi yona ngiyayazi imisebenzi yakho lokukhuthala kwakho usebenza nzima kanye lokubekezela kwakho ngiyakwazi ukuthi awungeke ubabekezelele abantu abaxhwalileyo lokuthi ubahlolile labo abathi bangabapostoli kodwa bona bengayisibo njalo wabafumana belamanga ubekezele waqinisela ebunzimeni ngenxa yebizo lami kawuzange udinwe kuqhathekile ukuthi sikunanzelele khona lokho ukuthi uJesu kasoli kuphela khona okulathi kuyasifundisa kafiki kuphela soli sithi libabi hayi uyakhangela okuhle lapho kumele abuke khona wenze njani uyabuka so ibandla leli uyalibuka lapha uthi yena ngiyazazi izenzo zakho lokuthi usebenza gadalala usebenza nzima ibandla leli njengoba sichilo ngamadoda ayedabula amagusu ngenxa yevangeli sikhuluma ngabapostoli lapho amadoda njengabo Paulo Petro amadoda ayedabula amagusu bequma ulwandle bengena amaganga besiba sesingozini becrossana lezi nyamazana emagangeni so uthi yena wena usebenza gadalala so uNkulunkulu uyakunanzelela ukukhuthala kwebandla mina mfundisi ngithabele ukukhuthala ngiyaqolisa ukuthi ngubambe kunjalo ukuthi ibandla lilivile ulimi kalifuni ibandla lilivile uthi kulamabandla ngamavila leli bandla liyasebenza ibandla liyasebenza uNkulunkulu uyakunanzelela khona abese sithi yena futhi lihlolile abantu abazithi bangabapostoli kodwa bengayisibo libahlolile ngombhalo labafumana ukuthi kayisibo bapostoli bani beqiniswe libandla futhi lalibala iBhayibheli bemeqinisweni
beme eqinisweni behlola babengaphonga ulandela babehlola ngeBhayibheli. So kuqhathekile ukusibe libandla elihlolile kuthiwa lalibekezela ebunzimeni alizange lidinwe. Kube sokukhulunywa kuvesi mu-6 ukuthi lizonda izenzo zamaNikolaitan lami engizizondayo. Okunye futhi uNkulunkulu akubukayo. Kulabantu okuthiwa ngamaNikolaitan laba okuthiwa ngamaNikolaitan. Laba ngabantu ababefundisa imfundiso yamanga futhi. Babetshela abantu bethi okufunekala ukuthi ukhethe uJesu kuphela. Ungakhetha uJesu ukuthi uyenzani ngomzimba wakho kumbe uyafeba kumbe udlani akulamsebenzi. As long as wena ukhethe ini uJesu. So babejumayela inkolo yomusa ochiphileyo okuthiwa yi-cheap grace. Ukuthi izenzo zakho kazilandaba as long as uloJesu. So kuthiwa ibandla leli lalibazonda abantu labo libakhuza. Uthi hayi izenzo zileza sizithande ayisizo. Umbhalo uthi yena ukukholwa ongela msebenzi kunjani ufile. So yikho uNkulunkulu esithi ibandla leli uyalithanda uyalincoma ngoba lalihlola abantu ngemibhalo lizonda izenzo zamaNikolaitan. Mfundisi ingakabuyeli ku-CK ngibonana kuqhakathekile ukuthi abalaleli lapha lathi sincedisane nini kade sindaba kulabantu amabandla kungabali ngoba kulabantu nje uyasukuma khuluma into engekho ndawo abantu bamlanda abantu bathi amen bamtshayela izandla kodwa umuntu akhe ivela ngaka ayikho leBhayibhelini uphonga uyakhela emoyeni kwenziwa yini ukuthi sibe labantu lamabandla abuthakathaka kanjalo angenelisa ukwehlukanisa ukuthi lapho mzwana usulahleka la Sungena ibandla lihlahla umuntu uyangena ibandla lihlahla kulabantu behlezi bekhangele elingena ihlahla ibandla esingakuthola lapha ukuthi umuntu sesikhuluma ngokwabantu ukuthi umuntu azaqine kumele adle ukudla okweneleyo. Umuntu angayela ukudla uyaba buthakathaka agcine wela phansi. So ibandla la kulezi insuku uhlupho lwalo ukuthi alikhuthalanga ekubaleni. Lapha kuthiwa lahlola abantu ababuya bezithi bangabapostoli. Ukubahlola kwakhona kungayisiko ukuthi babephonga ugoqa izandla. Babe besithi umbhalo uthi iBhayibheli endaweni nje lithi kodwa nalapho uthi okunjalo kubhalwe ngapha sikubona eBhayibhelini. So babehlola ngombhalo. Ukuthi sihlole seyelisa ukuthi ibandla lihlale lisesiporweni kufanele sibe libandla elinatha embhalweni. Sidle umbhalo sisuthe yikho ukuthi seyelisa ukuhlola sibone ukuthi okuliqiniso yikuphi. Mfundisi wathi ngizidlule ngoba bese ngicabanga silibandla leli ambazi ibandla elingambazi mfundisi CK ake sikhangele indaba yokuthi basolwa ngani. Siyabonga mfundisi ngiyakafika khona phana ku CK wathani ngithi ukwaqamba enye into yade ndizayikhuluma ngayo kulo ndodo wayengumthungameli kuthiwa umanager wathi nxa uncedisa umuntu ongumthungameli yathi plus minus plus into ikhuluma le uthi uqala umnike uthiwa i-commendation nje njalo so u-minus phakathi uqine ngo-plus kunjalo mfundisi alright nangu minus wakhona sifunde encwadini kaSambulo ngo-2 ivesi ngelika-4 ithi yona ke kodwa ngilalokho ngawe ukuthi udelelile uthando lwakho lwakuqala udelile uthando lwakho lwakuqala yamithi uluyekile uthando lwakho lwakuqala. So ke sinanzelela ukuthi ibandla leli lase-Efesus njengoba ke sesithintela umpofu lapha nalilezinto eziningi ezindlela zenzayo kodwa ke ngokuqhubekela kwesikhathi ibandla leli lagcina selibonakala lingasakwenzi lingasaphili ngendlela elaliphila ngayo ekuqaliseni. Into yakuqala lapha babejengisa khona uthando lwabo babevele besebenza. Ungafunda incwadi yemisebenzi isahluko sesibili umpostoli uPetro mzwana wePentecost wachumayela kwabhabhathizwa abantu abangu-3,000 abangezelelwayo inkulungwane ezintathu. So ke ungananzelela ke uzabona ukuthi ibandla kusukisela khona phana kusahluko sesibili semsebenzi usiya kusahluko sesithathu sesine sesihlanu ibandla lali lokho likhula ngamandla kuze kuthi nxa sefika phambili baze bathi laba priester labo bakholwa kusitsho ukuthi babe khona laba babesiba ngaba priester kodwa bengela kukholwa kodwa ngenxa yokuthi laba babeyeme elizwini likaNkulunkulu laba priester labo bagcina bengena ngaphi endleleni yokukholwa. So yiluthando lolu ibandla leli laselilahlekelwe ngalo uzakhangela futhi ukuthi ibandla lona lana babethandana besabelana. Yikho usifunda indaba kaAnaniya loSafira sebethengisile impahla yabo laphana babefisa labo ukuthi bayencedisa laba abaswelayo but bona babuya bagodla okunjani okunye. Yikho sibona futhi ukukhethwa kwamadikoni akuqala amadikoni wona lawana akuqala ekhethwa kuleli bandla ayekhethela ukwenzela ukuthi abafelokazi besiGreki
labafelokazi besiJuda okwasokungani abanye banakakelwa abanye kabanakakelwa ukwenza ukuthi bonke banakakelwe ngendlela enjani efananayo. Kodwa ke abafundi basebesithi thina ngeza ke senze umsebenzi wamatafula, thina owethu umsebenzi sakuyama ukufundiseni ini ilizwi. So kwakulibandla elalikhuthele kakhulu emsebenzini, kodwa ke sokusiya ngale emaphethelweni la seliyekethile. Kwasekutheni mfundisi enxa yikho kungasinceda ukuthi wenze ukuthi amabandla alalele lapha abangayifiki khona lapho. Siyabonga antsho umfundisi uMpofu ke wakhuluma ngamanako lathi lawana ababechumayela imfundiso yokusindiswa ngomusa olula. Ikanti leli elakuqala beqalisa lapha babevele bekhola ukuthi umthetho kaNkulunkulu kumele ugcinwe. So ekuqaliseni babemelana labo, kodwa ngokuya kwesikhathi base bebavumela. So uJesu lapha abe sesithi ngilisola ngalo ngakhona lokubana ke selidelile uthando lwenu, lokuchumayela babekwenza futhi babengasanjani futhi base beyekethisa bengasachumayeli. Siyabonga mfundisi obi khonapho enxa yona. Ngathi mina sikhumbule ukuthi balaleli into leyiza kithi lathi. Ezikhathini eziningi abantu nxa siqala ukukholwa silomfutho omunye omangalisa kakhulu. Uyathola umuntu emthandazweni yaphakathi ungayikhatshana mfundisi abasemakhaya umbhabhathizo yabukhatshana kunjalo bawuhambela le machechi abanye bahamba imango kunjalo ngenyawo ehamba ngenyawo esiyakhonza phinda phenduka kunjalo. Kodwa ngokuya kwesikhathi qina sokusiba lesidina umuntu sesephonga kuyekethisa sesiphatha into ubuchapha kuyekeke. So lapha siyakhuthaza ukuthi buyela lapho wawukhona, usamthanda uJesu wakho, usaselovalo ngokuthi madoda ngaphuza ichechi uvalo nalo lana buyela kulo lungalahleki. So uqhakathekile khona lokho ukuthi sikunanzele. Okunye futhi okuveza ukuthi ibandla liyamthanda uJesu yikufinyelela abanye abantu abangakafiki ekukhanyeni kwevangeli. Ungabona ibandla lingathi liyaqhula kukho nokho kuthi abantu abalapha bathi bona uJesu bayamthanda kodwa izenzo zabo ziyamphika. So ibandla leli uJesu lalimthanda ngoba lali siyadinga abanye, lithi thina esesikuthole uJesu ngapha ngeke sithule silincishe, lalifinyelela abantu ngokunye lokho okuyisibonakaliso esikhulu esokuthi ibandla leli lokhe lisayenza imisebenzi yalo yakudala lapho lisathanda uJesu. Mfundisi ncede ukuthi kungeke kwenzeka ukuthi kwase ufa abathungameli abadala yini. Siyabonga. So yikho kanye ibandla leli abapostoli labana babebona uJesu mathupha iningi labo base befile ngalesi sikhathi ubuya abatsha kwasokubuya abatsha antu uyibona indaba. So labana abatsha bengela nkambo eqinileyo baqalisa ukuyekethisa izinto, ibandla laxega, ibandla lalahlekelwa luthando lwakuqala. Lapha futhi siyafunda okunye kwesinye isikhathi emabandleni amaningi kuyaswelakala ukuqhubelana kuhle isigodo. Kwesinye isikhathi abadala labana bayazama ukuthi baqhubele isigodo laba ulutsha luthi hayi lina likwazi okwakudala ugcine kulahleka khona phana ulutsha ngoba izinto amaqiniso eBhayibheli kawaguquki. Amaqiniso eBhayibheli kawaguquki, kungachiyana nje indlela zokwenza ukuthi siyenza njani kodwa iqiniso leBhayibheli kaliguquki laloba ngoba iBhayibheli alibhalwanga khathesi. So kuqhakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ubuthungameli obukhona ngoba abadala nxa belokhe abadala ngokukhula lokho besedlula kulumhlaba sikuhle ukuthi bachiyele isigodo laba abatsha lolutsha lalo lukhuthale ukufunda ebadaleni ukuze iqiniso likaNkulunkulu lingasali siliswela indawo yokwakhela nxa abadala bengasekho. Siyabonga. Hayi yekela sidlule leyo sikhangele ukuthi khona lapho ngoobiyositshela ukuthi kuyini abakucetshishwayo ukuthi bakwenze. Siyabonga. Nguvesi ngu5 uJesu uyalicebisa ibandla ukuthi khumbula lapho owekhona uphenduke wenze izinto owawuzenza kuqala. Uma ungaphenduki ngizakuza kuwe ngisuse uluthi lwakho lwesibane endaweni yalo. So uJesu uthi Efesu khumbula lapho owekhona ube subuyela wenze imisebenzi yakho yakuqala usamthanda uJesu. Ungakadluli khona abafundisi abachadile abasizwa abafundisi CK lo obi lapha bayakwazi ukuthi even abasesitshadile kuya-apply lokho kuyinto kakhulu ukuthi nxa selihlezi lonke ngani kuyabe lokho kuyaphola nje kusancingwana njengakuthi
Kodwa ususayinile isitu. Umuntu abasesayinile isitu. Sebhorela usancengwana. Yeah. Kodwa kuthabuyela lapho. Yela ethandweni lakho liseselijaha lentombi. Yikho engikukhumbulayo lo. Bhalana izincwadi kusesemnandi buyela khona ngale. Ngitsho la sesiKristwini. uJesu kwakho usamthanda buyela khona ngale. Usakusebenza gadala ngokusebenza umuntu uyabe kwazi yini ukuthi wele ngabe. Uthweni uthi balila uthakhumbula lapho owekho. Umuntu uyawazi engqamuye kawathi we ngaphi. Kudingeka ukuthi umuntu munye ngamunye azihlole ngokuthanda ngabe ngiwe ngaphi. Ukuthi kathi mina vele uhambo lwami lokukholwa ngiqalisa vele ngangisenza njani. Ngeke ngikhangela izinto engangithanda ukuzenza. Ngangithanda ukukhuleka, ngangithanda ukubala iBhayibheli, ngangithanda uyavangela kuwitness ukufinyelela abanye abantu. Ngamphangisa eChurch, ngangithanda ukuphatheka ezifundweni, ngangibala ipamphlet, ngangizibala amabhuku akwenzi. Konke lokho angisakwenzi. iBhayibheli ithi buyela. Ngoba ngayekela ukwenza njalo uthi yena ngiyakuthathela ngiyasusa isibane sakho ngiyakuthi ukukhanya konke ngangunike khona ngizakuthathela. Ngoba usakusebenzisa ibhe. Manje lapho uyawusunjani lapho? Ungasusa lokho. Ungasusa ukukhanya uyasala usungasela themba. Sokusedlula lapho wakhona uqala. Kunjalo. Mfundisi CK nxa sisekuphetheni kulesithembiso. Siyabonga. 7. Lesithembiso. Sizafunda lapha kuvesi ngu7 encwadini kaSambulo isahluko sesibili. Kodwa imnandi indaba le ma. Kakhulu. Kakhulu. Imnandi. Ithi yona ke lo olendlebe kezwe. Lokho akutshoyo umoya emabandleni. Isithembiso ke nansi onqobayo ngiza kumnika ukuba adle okwesihlahla sokuphila esiseparadise kaNkulunkulu. Lapha ke isithembiso lesi sisibuyisela ezifundweni esizikhulume emuva ukubana ke uNkulunkulu kuSambulo lapha uveza uJesu lecebo lika Jesu ngomuntu. Umuntu edaliwe ke uNkulunkulu wambeka ensimini yaseEden ukubana ke aphile unokunaphakade. Kodwa ke ngenxa yokuthi umuntu wona uNkulunkulu wavala ithuba lokubana ke umuntu ayekudla isihlahla sani sokuphila. Kodwa ke lapha ke isithembiso esilethwa kuleli bandla laseEfesus ibandla lakuqala ukuthi singabambelela silandele imfundiso. Isihlahla lesi esokuphila esavalele ukubana ke ukhokho wethu Adam lo Eva basidle. Sizaba lethuba lokuyasidla futhi ngaphi ekhaya lika baba eparadiso. Mfundisi mina ngicabanga ukuthi engxanye usincedise ibala kimi angazi kubalaleli la kwabanye elithi onqobayo. Lingitshela ukuthi kusepini kunjalo. Lingitshela ukuthi kawufaki izandla ezikhwameni. Lingitshela ukuthi kulobunzima. Ukunqobe ngiyaphikelele ukuthi ungehluleka kulokuchika futhi. Yike ngikutsho ukuthi ngifisa ukuthi kuphume khona lokho ngakuthiwa onqobayo ukuthi ukhona ozakwehluleka ukunqoba. Kodwa yabeqalisile la ukugijima. Kodwa anganqobi. Ikakhulu singabuyela kuleli bandla leli. Angisho yabona ukuthi laqalisa kuhle. Kodwa ke kwavela imfundiso zamanga. Kwavela ubuthakathaka. Kwavela ubuvila. So ke nxa isisiyagcina ke ibisisithi onqoba izinto zonke lezo zokulahlekelwa ngothando lwakuqala. Onqoba izinto lezi zokulandela imfundiso ezingayisizo. Oqhubekela phambili ekhuthele ngokulandela imfundiso kaNkulunkulu onjalo uzaba lethuba lokwenza njani lokudla isihlahla sokuphila eseparadiso lika baba. So ukunqoba sinqoba izinto eziningi ezibuya zisibisele emuva sikhohle ukuthi thina siya ngaphi sivela ngaphi. Siyabonga. Balaleli ngibona abafundisi bashiya esiqongweni ukuthi nasi isithembiso sokunqoba. Futhi bathi uJesu ngiyohamba hambayo kunjalo njalo ukuthi uyehluleke vela kuvume. Onqobayo uzakudla isihlahla sokuphila. Kakube ngumthandazo wakho khumbula lapho wekhona uvuke ubuyele njalo uqhubekele phambili. Onqobayo uzakudla isihlahla sokuphila. Kasidibane njalo kuvikelizayo sikhangela incwadi kaSambulo. Inkosi loMsibelani, Inkosi loMsilibusise. Siyabonga.